Okej, da razjasnimo. Želiš skinuti kletvu, ali to ti je zabranjeno i zato želim pomoći, ali... Kako da zaradim lovu? Ali Meg, kako ćemo pronaći novčić star 100 godina? Nije objavio u novinama gdje ga je potrošio. Drži se, Bela! Evo me k tebi! Jesam! Uspio sam! Skroz sam gore, a ne bojim se! Pobjedio sam strah! Ovo je odlično! Ovo je nešto... O čemu možemo pričati jednom kad siđemo? A da, oprosti, Bela! I imam pravo izlaziti s više cura! Mislim da to piše u Ustavu! Ili zakoniku ili negdje! Znaš što, u pravu si? Dobro da smo Bianca i ja prekinuli, jer ovako ja imam opcije, ona ima opcije. I sada imam više mjesta u ormariću za sportsku opremu. U redu, psići, smirite me. Zanimljivo, psi mogu dobiti bjesnoću. Ljudi mogu dobiti bjesnoću. Ljudi mogu dobiti bjesnoću! Jedan od simptoma je pjena iz usta! Pjena mi izlazi iz usta! Hej, evo moje žvakaće gume! Mislio sam da sam ispremio džep. Vidi ti to! Čarolija! Odlična si pomoćnica. Pogledaj trik s kartama. Odaberi neku kartu i ostani zadivljena kad pogodim koju si odabrala. Jer je tata pametan i sumnjičav. Hoćeš vidjeti što će biti? Evo, ti budi ti, ja ću biti tata. Šta? Šta je bilo? Samo bismo posudili perped. Je li Trip uništio tvrde diskove na kojima je bila nova igra, ha? Znao sam! Trip, otpušten si! Bani, stavi Tripa na autobus i pošalji ga u Ljuta! Sorry, ali ne vjerujem da će rock'n'roll škola pobjediti. Mislim, gledaj nas. Mučimo se s probama, tratimo vrijeme. Pojačalo nam gori, s gušterom noći imam šansu pobjediti. Pravi su bend. Ovo je posao, nije osobno.